زلانو خار کلا کستور زلی دولدار زلانو خار کلا کستور زلی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار بارا بانڈا کلی یارانو رخانا شوف طالبانو بارا بانڈا کلی یارانو رخانا شوف طالبانو ہما شومان نازیرا پکی وایالدا تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدا زلانو خار کلا کستور زلی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار قاری ظاہر سے محتمم دے ہم پہ زحمہ صاحب ناظم دے قاری ظاہر سے محتمم دے ہم پہ زحمہ صاحب ناظم دے میر والی خان شہید پامی نجوڑا کردہ تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدا زلانو خار کلا کستور زلی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار او د دین ګلان تی فارغیږي لگا تو تیان فکی چاغیږي د دین ګلان تی فارغیږي لگا تو تیان فکی چاغیږي صدر الامین اگل محمد صاحب چالا والدا تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدا زلانو خار کلا کستور زلی دولدار تجوید القرآن مدرسہ چالی دولدار تجوید القرآن مدرسہ
چالی لیدا چی گل اکبر صاحب یادیگی پما شارانو کی شماریگی چی گل اکبر صاحب یادیگی پما شارانو کی شماریگی کاری مشتاق ورسراخ کو لمرستا کړدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا زلانو خار کلا کستور لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا او تجوید القرآن مدرسہ را کلو استازان ماشاہورا تجوید القرآن مدرسہ را کلو استازان ماشاہورا نات خوان آنیز ہم پاشیرو نو کیستا یا لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا زلانو خار کلا کستور لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا او فضل منان فضل یادی گم برا بانڈا کی زو سے گم او فضل منان فضل یادی گم برا بانڈا کی زو سے گم مخفلا من فاشعار کی فیلا لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا زلانو خار کلا کستور لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا تجوید القرآن مدرسہ چالی لیدا